Faris mau kemana memang? Mau belanja-bulanan. Oh, belanja-bulanan di mana? Di Tawai. Jadi teman-teman, saya mau pergi dulu. Oke. Tayo. Ayo, hai tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, tayo selalu senang. Mama sama Ais mau kemana nih? Sama papa? Saya cakep banget. Ais cakep banget nih pemirsa. Udah ganteng. Tayo. A few moments later. Faris. Faris beli apa? Hah? Minuman apa? Oh, makan. Oke. Oke. Iya.
Udah bete. Kalian sudah bete. Udah capek. Ikut belanja. Tidak.